ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲୁ ଛତା ଧରିକରି ବାସନ ସାମାନ ଆନିକରି ମା ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରାଉରକେଲାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଆଉ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ମା ଆଉ ମୁଇଁ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୁକାନ। ତ ଦୁକାନରେ କାଣା କାଣା ଆନିଛୁ ଘିନୁଛୁ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତ ଅଟା, चना, मिक्सचर, हल्दी पाउडर, प्याज, आलू, पापड़, जीरा, रिफाइन तेल घर पहुँची गलु। देखते सब सामान मड़ी। एखन मुई कढ़ई गरम कर जीरा के लंका के पाउडर बन डबारे भरिक रखिदेवी। आज वीडियोटे जो भल लगला है गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ ओडिशा।